و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи тиллиётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он аз ҷумла омадааст. муҳтарам Садир Нургожоевич, шумо ва мардуми дӯсти Қирғизистонро ба муносибати рӯйдоди муҳим интихоб шудани ҷумҳурии Қирғизистон ҳамчун узви ғайри доимии шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2027-2028 самимона табрик мегӯям. ин рӯйдоди муҳимро ҳам барои Қирғизистон ва ҳам барои тамоми минтақа ҳамчун боз як далели нуфузи байналмилалии кишвар, баланди кишвар ва эътирофи сиёсати созандаю дурбинонаи хориҷии шумо дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ менамоям. бовар дорам, ки фаъолияти созандаи ҷумҳурии Қирғизистон дар ниҳоди калидии Созмони Милали Муттаҳид ба талошҳои муштараки мо ҷиҳати таҳкими суботу амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ такони иловагӣ хоҳад бахшид. ба шумо муҳтарам Садир Нургожоевич саломатии бардавом ва комёбиҳои нав дар фаъолияти давлатӣ, инчунин ба мардуми бародари Қирғизистон сулҳ, пешрафти босуръат ва иҷрои муваффақонаи рисолати муҳиму масъулиятнок узвияти шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳидро хоҳонам. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Кипр, кишвари раисикунанда дар шӯрои Иттиҳоди Аврупо Константинос Комбусро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо ҷумҳурии Кипр ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шуд. мо ба ҳамкории судманди дарозмуддат бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем, иброз доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимнан алоқамандии Тоҷикистон ба тавсеяи робитаҳои дуҷониба бо Кипр дар арсаҳои гуногун мавриди таваҷҷӯҳи ҳарду ҷониб иброз гардид. ҳамчунин таъкид карда шуд, ки Тоҷикистон тасмим гирифтааст созишномаи тавсеяёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо Иттиҳоди Аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст, ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо тавсия ёбад. аҳамияти пешбурди минбаъдаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкории самарабахши Тоҷикистону Кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ бахусус Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид. масоили ҳамкорӣ ҷиҳати таҳкими амну субот дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. 16 июн дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 9 доир карда мешавад. иҷлосии шашуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум дар асоси қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июн соати 10 дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. дар иҷлосии шашуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони
توانی معیوبیت داشته قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، اوید به وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره آشکار و خواجگی شکار و دیگر قانون‌های قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. توجیکستان و فوند اقلیمی سبز همکاری را تقویت می‌دهد. اینک کشور ما میزبان باز یک چاره‌بینی مهمی سطح بلند است. از 25 ایون تا 2 ایول در کشور جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز دایر می‌گردد که در زمینه آن مهمترین مسائل مربوط به دیگرگونی‌های اقلیمی و مبلغ‌گذاری لایحه‌های پیشگیری کننده روندهای منفی بررسی خواهد شد. شرح فخرالدین محمد یوسف. روندهای جهانی شوی، برخورد تمدن‌ها، تشویش‌های عمومی بشری مربوط به اقلیم و گوناگون اندیشه در سیاست ژئوپلیتیکی از جمله پدیده‌هایی میباشند که مربوط به هزارساله نو بوده. اندیشیدن تدبیرهای مؤثر خصوصا تشبث و اقدام‌های شایسته را بهر سعادت انسانیت تقاضا می‌نماید. تاجیکستان با رهبری اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرصه جهان قدم‌های استوار گذاشته با پیشبرد سیاست منطقی و پیشنهادهای سازنده موقع خود را تحکیم می‌باشد. همراهی با موقع‌گیری سازنده در زمینه گسترش روابط با تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی جمهوری تاجیکستان با همپیمانی موقع خود را در پیشبرد و حل این یا آن مسائل مهم رشد تحکیم می‌بخشد. اینک فوند اقلیمی سبز جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز که نیمه دوم ماه ایون در تاجیکستان در نظر داشته شده است، راه‌های ثمربخش همکاری و تشبث‌ها را مربوط به اقلیم به میان گذاشته، جنبه‌های مختلف همکاری‌های کنونی تاجیکستان و فوند را بررسی خواهد کرد. در شرایط جهانی شوی کشورهای هر یک کشوری صاحب استقلال مشروعیت سیاسی و اقتصادی خود را بر آن روانه می‌سازد که در سمت گلوبالی برای یعنی که فضای اقتصادی و اجتماعی خود یک تشبث، یک پیشنهاد برای حل مسئله های مربوط به این و آن ساحه عملی نماید. جمهوری تاجیکستان با درک عمیق مسئله مذکور توانست که امروز با تشبث های گلوبالی خود با یعنی که سرنوشت حیات اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله کشورهای آسیای پذیر در سمت یعنی تغییرآبی اقلیم، آب و یعنی که ذخیره‌های آبی و رشد استوار تامین نماید. پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان با یعنی که سروری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت آب و اقلیم در سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد توانست موقع و نفوذ جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی باز هم بالا بردارد. برگزاری یعنی که شورای 45 فوند اقلیمی سبز نیز یکی از مسئله‌های مربوط به تغییرآبی اقلیم، ذخیره‌های آبی، هدف‌های رشد استوار ارزیابی می‌گردد که امروز محض با تشبث‌های بی‌نظیر جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی دایر به سمت آب و اقلیم جامعه جهانی اعتراف می‌نماید و برگزاری چنین همایش‌ها در شهر دوشنبه نیز یکی از ابزارهای یعنی شناخت ناپذیر کشور ما در عرصه بین‌المللی عنوان دارد. تاجیکستان و فوند اقلیمی سبز همکاری و تشبث‌های اقلیمی را تقویت می‌دهند. در زمینه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز رفت تطبیق لایحه‌ها، همکاری‌های منطقوی، اینچنین تشبث‌های جهانی تاجیکستان اوید به آب، اقلیم و پیریخ‌ها مطرح می‌گردد. باید گفت که فوند مذکور سال 2010 در کنونسیون سازمان ملل متحد برای آن کشورهایی که رو به رشد هستند و در سمت یعنی که تطبیق لایحه‌های اقتصادی سبز، رشد استوار، اینچنین وابسته به تغییرآبی، کاهش دادن خطرهای تغییرآبی اقلیم و سرمایه‌گذاری به لایحه‌های سبز روانه گردیدند، یعنی که تهیه گردید تشکل داده شد و باید ذکر داشت که اولین شورا در
زمینه فوند مذکور در کشورهای اروپا و در شویتزاریا برگزار گردید و آن قدم اولین در سمت تطبیق لایحه‌های اقتصادی سبز، لایحه‌های سبز اینچنین وابسته به کاهش دادن تغییریابی اقلیم و آفت‌های طبیعی نگرانیده شده بود. شورای اداره‌کنندگان فوند اقلیمی سبز مقام عالی راهبری کننده بزرگترین فوند اقلیمی جهان میباشد. آن از 24 عضو عبارت است که برابر از کشورهای پیشرفته و رو به ترقی انتخاب شدند. وظیفه اساسی شورا تصدیق لایحه‌های مبلغ‌گذاری، معین کردن استراتژی‌ها و نظارت فعالیت فوند میباشد. در زمینه عملی فوند لایحه‌ها و تشبس‌های گوناگون که به حل مشکلات تغییریابی اقلیم و مساعدت بر رشد استوار نگرانیده شدند حل و فصل خواهد شد. حالا با جلب مبلغ‌های فوند اقلیمی سبز در تاجیکستان لایحه‌ها مورد تطبیق قرار دارند. از جمله در ساحه انرژتیک تطبیق چاره‌های ضروری برای پیشگیری خطرهای طبیعی، استواری جامعه‌های آسیب‌پذیر منطقه‌های کوهی با پیامدهای اقلیمی، مبلغ‌گذاری در بخش خصوصی و بهتر نمودن خدمت‌رسانی آب و هواشناسی. در ناحیه میر سید علی حمدانی در برابر دیگر ساحه‌ها رشد ساحه تندرستی نیز در محور توجه قرار دارد. تعمیر و نوسازی و بنیاد مؤسسه‌های نوی طبی از جمله مرکزهای سلامتی دهات و بیمارخانه‌های ناحیوی مرحله به مرحله ادامه دارند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. سرچشمه همه گونه پیشرفت و آبادانی‌ها، ریواج بنیادکاری و سازندگی‌ها و تدریجاً بهتر شدن شرایط فعالیت و خدمت‌رسانی‌ها در ساحه‌های مختلف از تامین آرامی و ثبات پایدار کشور منشأ می‌گیرد. چون این روند در ناحیه میر سید علی حمدانی نیز بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی با مرام جریان دارد. در زمینه دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، تطبیق لایحه‌ها، تشبسکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهمگذاری‌های ساکنان و صاحبکاران، بنیاد و تجدید انشاءات گوناگون تعیینات وسعت یافته ایستاده است. جریان مرحله سازندگی در ناحیه بر رشد ساحه تندرستی و تأسیس جای‌های نوی کاری زمینه گذاشته، شرایط مساعد ساحوی را فراهم آورده است. در ناحیه از مجموع 380 انشاءات بنیادشونده جشنی 26 انشاء در ساحه تندرستی میباشد. تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه نیز در دایره آمادگی‌های جشنی نقشه‌گذاری شده، عملی شوی پوره اقدام مذکور ادامه دارد. در دایره تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان، در دهه سامانیان جماعت دهات به نام سید قلتردیو و دهه دره کلات جماعت دهات خواجه مومین، مرکزهای سلامتی دهاتی پوره تعمیر و تجدید شده، عیانیت و دستگاه‌های ضروری نیز دسترس گردیده، روزهای نزدیک کارمندان مؤسسه‌ها با استفاده از بهترین شرایط فراهم آورده شده، خدمت‌رسانی صفتناک طبی را به اهالی آغاز می‌کنند. مرکز سلامتی دهه سامانیان به طلبات زمانوی جوابگو نبود و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان امروز تمام آن حجره‌ها و ما ضرور بود از تعمیر کلی برآورده شد و به طلبات جهانی امروزه جوابگو کرده شد و با تمام تجهیزات‌های زمانوی معاصر تامین کرده شد. در مرکز سلامتی 19 نفر کار و فعالیت می‌کنند. مؤسسه طبی مرکز سلامتی دهه دره کلات از 7 حجره کاری و دیگر حجره و انشاءات یاری رسان عبارت بوده 16 نفر کارمند به فعالیت جلب شدند. کارمندان مؤسسه مذکور به 4100 نفر اهالی دهه خدمت‌رسانی می‌کنند. چون این امکانیت‌های مهیا گردیده خدمت‌رسانی بلندصفت را به ساکنان تأمین می‌سازد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در مرکز سلامتی دهاتی در کلات تعمیر گذرانده شد و در روزهای نزدیک ما می‌توانیم که در بنای نو که با تمام تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانده شده است کار را شروع نماییم. همه این ثمره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد و ما میندوری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانیم. ما طالبان کوشش مینماییم که در آینده به اهالی خدمت صفتناک طبی رسانیم. همچنین در دهه فضل نبی جماعت دهات دشتگولا در دایره عملی سازی لایحه تحکیم استواری اجتماعی اقتصادی بنای نوی مرکز سلامتی بنیاد و با دستگاه‌های ضروری مجهزانیده شد. ادامه یافتن تطبیق هدف‌های سازنده امکان فراهم می‌آورد که در آینده تأسیس جای‌های نوی کاری بیشتر شده شرایط معاصر خدمت‌رسانی به اهالی تأمین گردد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سید علی حمدانی، اخبار.
дар ноҳияи Темурмалик дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду навсозии 404 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар заминаи чунин тадбирандешиҳо рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи ноҳия, таъмин, инфрасохтори шаҳрак ва деҳот беҳтар ва сатҳу сифати зиндагии сокинон баланд мегардад. дар доираи истиқбол аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Темурмалик бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби шарикони рушд, соҳибкорони бонанг ва аҳолии заҳматпеша тибқи нақша 404 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ карда мешавад. айни замон корҳои бунёдӣ дар биноҳои муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, хатҳои обу барқ, роҳу пул, сабзу хӯрамгардонӣ, марказҳои маишиву хизматрасонӣ ва дигар корҳои ободонию созандагӣ дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия бо маром идома дорад. раванди чунин корҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гурдоварон вусъати бесобиқа касб намуда аст. таври мушоҳидагардӣ дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоати мазкур баробари таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ ҳамзамон канори роҳ бетонпӯш ва чароғон карда мешавад. инчунин ивазнамоии сутунпояҳои чӯбин бо сутунпояҳои бетонӣ барои кашидани хатҳои барқ аз иқдоми навбатии гурӯҳи ташаббускорон маҳсуб меёбад. дар ҷамоат 18 та иншоотҳои асосӣ буд ки то ин дам пурра ба охир расонда шудааст. аз ҷумла ҳозир 41 иншоотҳои иловагӣ аст ки дар 11 та ҳамин корҳо идома дорад ва мо тасмим гирифтем то ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин 11 иншооти боқимондаро ба анҷом расонем. рушди соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла бунёду навсозии бинову иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзишӣ дар деҳоти дурдасти ноҳия аз ҳадафҳои муҳими масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ арзёбӣ мегардад. дар ин росто бо саҳми соҳибкорони бонангу ори маҳаллӣ дар деҳаи рӯафзои ҷамоати деҳоти гурдоварони ноҳияи Темурмалик сохтумони бинои нави муассисаи таълимӣ, томактабӣ ва иншооти варзишии ҷавобгӯ ба талаботи замон мароми тоза дорад. иншооти бунёдшаванда дар ин деҳаи дурдаст бо дар назардошти рафъи мушкилоти норасоии ҷои нишасти хонандагон дар муассисаи таълимӣ, таъмини дастрасии кӯдакону наврасон ба таҳсилот, рушди ҷисмонӣ ва фароғату истироҳати онҳо, ҷалби сокинон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, дар маҷмӯъ беҳтар гардонидани вазъи инфрасохтори ин рӯсто нигаронида шудааст. муассисаи таълимии бунёдшаванда аз 3 ошёна, синфхонаҳои фаннию компютерӣ, толорҳои кушоди варзишӣ ва маҷлисгоҳ иборат буда, дохил ва беруни он пурра рангубор карда шудааст. имрӯзҳо масъулон ба вазлу насби мизу курсӣ ва дигар лавозимоти хониши муассиса шурӯъ намуданд. бояд ёдовар шуд ки аз ҷониби соҳибкорону ашхоси саховатпеша қаблан 12 километр роҳ ки аз деҳаи ҳусейншайхи ноҳияи Данғара то деҳаи Рӯҳафзоро дар бар мегирад бетонпӯш карда шуд ки ба беҳтаршавии равои сокинону ронандагон заминаи мустаҳкам гузошт. дар идомаи чунин иқдому tashabbusҳои созанда дар деҳаи Рӯҳафзои ноҳияи Темурмалик аз ҷониби ташаббускорону ашхоси саховатпеша боз бунёди 10 манзили истиқоматӣ барои омӯзгорон ҷараён дорад. соҳибкорон ва афроди ватандӯст мақсад доранд ки корҳои бунёдкорию созандагиро дар муҳлати муайян ва бо сифати баланд сомон диҳанд. соҳаи тандурустӣ низ чун самти афзалияноки сиёсати иҷтимоӣ зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. бунёду навсозии иншооти ин соҳаи ҳаётан муҳим низ гомҳои устувор дар роҳи ҳифзи сиҳатии омма, беҳтар гардидани хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, фароҳамсозии ҷойҳои навикорӣ ва сатҳи некӯҳаволии сокинони ноҳияи Темурмалик ба шумор меравад. бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди бинои беморхонаи Хамида, шӯъбаи таваллудхонаи замонавӣ, шӯъбаи амрози дарунӣ, шӯъбаи кӯдакона сохта мешавад ба муносибати 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон. раванди корҳои ободонию созандагӣ дар партави эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар ҷамоати деҳоти танобчии ноҳия низ бо ҷалби ширкатҳои сохтмонӣ ва мутахассисону сохтмончиёни ватанӣ мароми тоза касб намудааст. умуман масъулони ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Темурмалик талош варзида истоданд ки иншооти сохташавандаро дар муҳлати пешбинигардида ва сифатан хуб мавриди истифода қарор диҳанд. дар ин замина аз тамоми шароиту имконоти мавҷуда истифода карда истоданд то дар татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар намудани вазъи инфрасохтори шаҳраку деҳот ва ба як макони зебову назарабод табдил додани ин гӯшаи меҳан сами арзанда гузоранд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Темурмалик, ахбор. корҳои ободонии ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакиро симои диданӣ бахшидааст. дар раванди созандагӣ дар ин гӯшаи маҳбуби ватан соҳибкорон нақши шоиста мегузоранд. иншооти аз ҳама муҳташам ки дар ин ҷамоат сохта мешавад комплекси варзишӣ аст ки дар он барои бозиҳои футбол, теннис, шиноварӣ ва дигар намуди машқу тамрин шароити хуб фароҳам оварда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
ба ҳолати имрӯз шумораи аҳолӣ дар ҷамоати гулистони ноҳияи рӯдакӣ ба 35319 нафар мерасад. маълумоти омурӣ афзоишро ҳамасола то 5% нишон медиҳад. рӯ ба афзоиш ниҳодани шумораи аҳолӣ нахуст масъалаҳои фароҳам овардани шароит барои таълиму тадриси насли ояндаро ба миён мегузорад. аз ин лиҳоз ба нақшаи корҳои ободонӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ бунёди мактабу синфхонаҳои нави таълимӣ низ ворид карда шудаанд. феълан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати гулистон 8174 хонанда таҳсил намуда, ин шумора аз ҳисоби афзоиши ҳамасолаи аҳолӣ сол аз сол зиёд мешавад. аксарияти иншоотҳое ки ба нақша гирифта шуда буданд мавриди истифода қарор дода шуданд, аз ҷумла иншоотҳои соҳаи маъриф, яъне синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумии ҳудуди гулистон, мунфарш намудани роҳҳои дохилии деҳаҳо ки дар ҳолати хеле нохуб қарор доштанд анҷом дода шуда истодааст. вобаста ба ҳолатҳои норасоии ҷойнишаст дар синфхонаҳо дар ҷамоати гулистон тадбирҳо саривақтӣ амалӣ мегарданд. дар бунёд ва истифодаи саривақтии иншооти соҳаи маориф сокинон ба хусус соҳибкорон низ бо эҳсоси масъулияти баланд ҳиссагузорӣ мекунанд. бунёдкорӣ дар синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои таълимӣ дорои синфхонаҳои хуштарҳу муосир дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36, 38, 40 ва 166 ҳар рӯз вусъат меёбад. ба нақшаи ободонӣ корхонаҳои саноатӣ, аз навсозии роҳҳо, таъсиси марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, муассисаҳои тиббӣ ва дигар иншооти ба беҳбудии зиндагии мардум нақшгузор дохил мешаванд. аз 17 иншооти дар нақша буда то имрӯз 16 банд бо тарҳу сифати хуб бунёд карда шуданд. иловатан ба нақшаи корҳои созандагӣ 30 банд илова шудааст ки дар ин тадбир соҳибкорон муассир нақш мегузоранд. калонтарин иншоо дар ҷамоати гулистони ноҳияи рӯдакӣ комплекси варзишӣ аст ки аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нерӯи сафар сохта мешавад. бунёди маҷмӯаи варзишӣ бозгӯи он аст ки имрӯз соҳибкорон иқдому ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти рушди соҳаи варзишро амиқан ҷонибдорӣ кардаву ба ташаккули он саҳми назаррас мегузоранд. мардуми тоҷик аз иқдомҳои созандаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои боз ҳам ободу зебо намудани ватани маҳбубамон дар ҳама гӯшаю канори мамлакат саҳми шоиста мегузоранд. маҷмӯаи варзишӣ ин албатта ба он равона шудааст ки тарзи ҳаёти солим таъмин карда шавад. мақсади мо низ ҳамаҷониба дастгирӣ намудани сиёсати ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. мо ният дорем ки комплекси варзиширо бо тамоми шароити замонавӣ сохта ба истифода супорем. ин маҷмӯа дар замини солҳо бекорхобидаи деҳаи тезгар сохта мешавад. татбиқи ин лоиҳа ба муттаҳидии боз ҳам беҳтари мардум замина гузошта ба ташаккули тарзи ҳаёти солим хусусан байни ҷавонон мусоидат менамояд. дар ин маҷмӯаи варзишӣ сокинон ба хусус ҷавонони деҳаи тезгар метавонанд ҳама намуди варзиш аз ҷумла бозиҳои футбол, теннис, шиноварӣ ва дигар машқу тамринро дар шароити мутобиқ ба талаботи замони муосир ташкилу роҳандозӣ намоянд. маҷмӯа ҳамчунин дорои ҳамоми замонавӣ, маркази хизматрасонӣ, таваққуфгоҳ, майдони хурди футбол ва дигар иншооти ёрирасон буда дар маҷмӯъ барои истироҳату фароғати сокинони ин гӯшаи ватани маҳбуб шароити мусоид хоҳад буд. масъулин ҳадаф доранд ки бо ҷалби зиёда аз 100 сокини маҳаллӣ иншоотро то истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ бо тарҳу сифати намунавӣ бунёд намоянд. бунёди комплекси варзишӣ на танҳо симои деҳаи тезгарро хубтар мекунад, балки пас аз истифодаи он чанд нафар сокинони маҳаллӣ низ соҳиби кор ва маоши хуб мешаванд. баҳри солим тарбия намудани насли наврас чунин маҷмӯаҳои варзишӣ нақши хеле калон доранд. пас аз ба истифода қарор додани ин иншоот ҷавонони деҳаи тезгар имкони ташкилу баргузории ҳама намуди варзиш аз ҷумла бозиҳои футболро дар шароити арзанда ба даст меоваранд. дар шаҳри турсунзода ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома доранд. дар доираи нақшаи пешбинишуда аз 459 иншоот то имрӯз зиёда аз 380 мавриди истифода қарор гирифта дар боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар доираи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти навободи шаҳри турсунзода корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бо маром идома дорад.
طبق نقشه چاره‌بینی‌ها با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سهمگذاری ساکنان دهات مذکور بیش از 1 کیلومتر راه دهه سنگقلعه و زیارت توت منفرش کرده شد. باید گفت که در جماعت دهات نوآباد در دوره جشن 35 سالگی استقلال دولتی 41 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 36 تای آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. عین حال یکی از انشاءات‌های جشنی اسفل پوش کردن راه بین دهه‌های سنگقلعه و زیارت توت است که عین حال اسفل پوش کردن راه‌ها رفته ایستاده است. انشاءات‌های جشنی که در حدود جماعت دهات نوآباد به نقشه گرفته شده بود، انشاءات‌های ساحه تندرستی، ساحه معارف، ورزش و راه بود. انشاءات‌های باقی مانده را تا جشن 35 سالگی استقلالیت به استفاده می‌برد. همچنین در دهه باغ ایرم جماعت دهات مذکور یک تالاری ورزشی و یک مرکزی بازی‌های کودکانه که آن را صاحبکار محلی قربانعلی حسنزاده بنیاد کرده است مورد استفاده قرار گرفت. از این تشبث نیک و سازنده صاحبکار ساکنان بخصوص کودکان شاد و سرافراز گردیدند. کارهای سازندگی و بنیادکاری در دایره جشن مقدس و تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات ترسونزاده با مرام ادامه دارند. گزارش دلشاد رحمانزاده و صدرالدین ابراهیمزاده از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. ارجگذاری به کارنامه فرزندان فرزانه ملت و حفظ خاطره تاریخی از ارزش‌های مهم خودشناسی ملی به شمار می‌رود. در همین زمینه در شهر استراوشان همایش علمی معرفتی تحت عنوان مراسم به وطن برگردانیدن مشت خاک آرامگاه قهرمانان ملی شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نیسار محمد برگزار گردید. گاه مشت از خاک میتواند از هزارها سخن بیشتر ارزش داشته باشد، زیرا آن از زندگی، مبارزه و جانثاری های شخصیت های قصه میکند که سرنوشت ملت را رقم زدند. به همین مناسبت در شهر استراوشان همایش علمی معرفتی تحت عنوان مراسم به وطن برگردانیدن مشت خاک آرامگاه سه تن از قهرمانان ملی شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نیسار محمد برگزار گردید. همایش مذکور با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر استراوشان، آموزگاران و محققان مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور، رئیسان جماعت‌های دهات، امام خطیبان، فعالان جامعه و جوانان دایر شد. ضمن چاره‌بینی ذکر شد که اقدام به وطن برگردانیدن مشت خاک آرامگاه قهرمانان ملی از توجه خاصه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حفظ خاطره تاریخی و گرامی‌داشت فرزندان فرزانه ملت منشأ گرفته نشانه ارجگذاری به خدمت‌های بزرگ آنها در راه تشکل دولتداری ملی و حفظ منفعت‌های خلق تاجیک به حساب می‌رود. اشتراکداران همایش در سخنرانی‌های خود از نقش تاریخی شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نیسار محمد در بنیاد دولتداری نوین تاجیکان یادآور شده تاکید کردند که کارنامه و جانثاری‌های آنها برای نسل امروز نمونه وطن‌دوستی، خودشناسی و مسئولیت‌شناسی به حساب می‌روند. در شرایط معاصر آموزش و ترغیب میراث شخصیت‌های برجسته تاریخی اهمیت مخصوص داشته برای تحکیم وحدت ملی، احساس افتخار وطنداری و تربیت جوانان در روحیه صداقت به دولت و ملت مساعدت می‌کند. در جریان همایش محققان و دانشمندان پهلوهای گوناگون فعالیت سیاسی و جمعیتی این چهره‌های معروف را مورد تحلیل قرار داده سهم آنها را در تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان مهم ارزیابی نمودند. همچنین جوانان و فعالان جامعه اندیشه‌های خود را دایر به ضرورت حفظ خاطره تاریخی و گرامی‌داشت شخصیت‌های ملی بیان نموده چنین چاره‌بینی‌ها را در بلند برداشتن معرفت سیاسی و تاریخی جامعه مؤثر ارزیابی کردند. تاکید گردید که مشت از خاک آرامگاه قهرمانان ملت تنها خاک نیست، آن رمز پیوند نسل‌ها، احترام به تاریخ و ارزگذاری به شخصیت‌هایی میباشد که برای هستی و سرنوشت ملت تاجیک سهم ارزنده گذاشتند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استراوشان، اخبار. در مشقگاه تعلیمی فخرآباد گارنیزون خطلون مشق‌های بتالیونی تاکتیکی دایر گردید. خدمتچیان حربی با استفاده از اصول‌های معاصر نظامی عهده‌داری‌های به ذمه‌شان واگذار گردیده را سربلندانه اجرا نمودند. گزارش در این خصوص. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی جنگی در قوه‌های مسلح
با جلب جزوتومی بریگادای حمله‌آور دسانته، باتالون صلح‌جویانه و گروه چهاربینی‌های مخصوصی قشون‌های زودعمل قواهای مسلح مملکت در مشق‌های تعلیمی فخرآباد گارنیزون ختلان، مشق‌های باتالونی تاکتیکی یا خود مشق‌های تاکتیکی مخصوصی نقشه‌وی تشکیل و براه مانده شد. تمرین‌های مذکور در 4 مرحله با فراگیری موضوع و مسائل‌های مبرم روز و وابسته به هدف و وظیفه‌های مهمی که هیئت شخصی این نوع قشون بر عهده دارند، اینچنین با نظرداشت وضع پرپیچ‌وتاب جهانی معاصر و تا رفت شدت گرفتن هر گونه تهدید و خطرها راه‌اندازی گردیده در هر یک مرحله پیش‌بینی گردیده هیئت شخصی از راه و واسطه‌های گوناگون تاکتیکی و جنگی استفاده نمودند. مشق‌های تاکتیکی روتوی در یک سطح ضروری و با آمادگی بلند حربی گذرانیده شد. طبق مطلب و در اساس معلومات دسترس گردیده گویا یک گروه غیرقانونی سلاح به دست با واسطه تکنیک‌های جنگی خط سرحد دولتی را عبور می‌نمایند. در مرحله یکمی مشق‌های مذکور نظامیان با استفاده از دستگاه بی‌سرنشین یا خود درون به قطاره دشمن آتش می‌کشایند که در نتیجه آن قطاره از حرکت باز مانده قسم دشمن احتمالی نابود و قسم دیگر رو به گریز می‌آورند. سپس دستانچیان دلاور میهن با موتورسیکل و ماشین‌های جنگی به مقابل دشمنان پراکنده گردیده عملیات مسلحانه انجام داده آنها را نابود می‌سازند. در مرحله دوم باشد افسران و سربازان باتالون صلح‌جویانه با کمک دستانچیان گروه غیرقانونی دشمن را که به دیدبانگاه هجوم نمودند نیست و نابود کرده این منطقه مرزی را از محاصره دشمنان شرطی آزاد می‌کنند. عملیات مذکور با استفاده از تکنیک‌های زیرپوش و چرخبال می-8 راه‌اندازی کرده شد. مرحله سوم مشق‌ها بازگوی آن بود که با گسترش قوه اساسی جهت پیشبرد عملیات جنگی هیئت شخصی در موقع‌های خود با استفاده از ماشین‌های زیرپوش جنگی و دیگر واسطه‌های ارتلری و قوه‌های پیاده نظام دشمن آتش شدید روانه نمودند. من بار اول می شود که در این مشق‌های تیاری تاکتیکی حضور داشتم. من فخر در آن میکنم که در چنین تیاری‌های تاکتیکی من اشتراک نمودم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در هر پیام خود میرسانند که جوانان آینده ملت هستند و ما جوانان حرکت آن را میکنیم که سخنان جناب عالی را با تنتنه و با صداقت اطاعت نماییم. در مرحله نهایی گویا دشمن شرطی شکست خورده از میدان جنگ فرار میکند و قسم در دامنکوهای کشور پناه برده گروه زیاد دیگر برای رهایی از تعقیب دستانچیان راه گریز را با عبور مرز دولتی اختیار مینمایند. با نظرداشت وضعیت به عمل آمده و گرفتن پیش راه فراریان و نابودسازی آنها راهبر مشق‌ها قرار قبول می‌نماید که برای پررد نیست و نابود کردن گروه‌های غیرقانونی مسلح توسط چرخبال می-8 و هواپیمای اندو از عقبگاه دشمن احتمالی دسانت فضایی تاکتیکی فرود آورده شود. با همین ترتیب دستانچیان از بلندی مسافه‌اش عبارت از 600 متر از هواپیما طریق پاراشوت‌ها و همزمان از چرخبال به زمین فرود آمده قوه باقی مانده دشمنان شرطی را بی‌ضرر می‌گردانند و وظیفه‌های جنگی خود را پورا اجرا می‌کنند. من فخر میکنم که در بریگاد حمله‌آور دسانتی در خشون‌های زودعمل قوه مسلح جمهوری ترکستان کار و فعالیت دارم. زیاده از 50 نفر دسانتچیان جلب شده بودند، جهش به مسافه 600 متر و زمین فرود آمدند. باید قید نمود که هیئت اشتراکچیان مشق‌ها هر یک در نوبت خود با استفاده از قوه‌های جنگی در اختیار داشته از جمله مقدار معین نوع‌های حاضر زمانی اسلحه‌های جنگی، ماشین‌های مخصوصی نظامی و تکنیک و تجهیزات معاصر حربی وظیفه‌های به ذمه داشته‌شان را سربلندانه اجرا نمودند. ضمن جنبست مشق‌های نوبتی راهبریت قشون‌های زودعمل در نزد اشتراکچیان برآمد نموده با آنها جهت اجرای وظیفه‌های جنگی در رفت مشق‌ها و نائل گردیدن به نشانه‌های بلند کسبی اظهار سپاس و منتداری بیان نمودند. در ادامه افسران و سربازانی که از خود مهارت و ملکه بلند نشان دادند با سپاسنامه و افتخارنامه قدردانی کرده شدند. مقدم مارش!
ҳамин тавр гузашти низомии ҳайати шахсӣ ва қадамзаниҳои тантанавори афсарону сарбозони иштирокчии машқҳо дар назди минбар анҷомбахши тамринҳои тактикии махсус дар ин машқгоҳ гардид. кишоварзони ноҳияи Носири Хусрав бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва талабот ба маҳсулоти ниёзи аввал роҳҳои манфиатбори кори хоҷагидориро пешаи худ қарор дода бо истифодаи самараноки ҳар қитъа замин ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд. таваҷҷӯҳ намоед. мусоид омадани боду ҳавои имсола ба он мусоидат кардааст ки кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи дурдасти Носири Хусрав ҳарчи пештар ба ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо оғоз бахшанд. ҳоло марҳилаҳои охирони ҷамъоварии ҳосили ғалла дар ноҳия бо маром ҷараён дорад ва тибқи иттилои масъулин бо пурра анҷом ёфтани ҳамин гуна як маъракаи саҳроӣ дар заминҳои холигашта кишти дигар зироату сабзавот ба роҳ монда мешавад. охирон марҳилаи дарави ғалладонагиҳо дар қитъаҳои бекорхобидае ки аз худ карда шудаанд идома дошта тибқи иттилои хоҷагидорон ҳосили он қаноатбахш дониста мешавад. тавре иброз карда шуд бо коркарди агротехникӣ метавон дар солҳои оянда аз ин майдонҳои кишт ҳосили дилхоҳ ба даст овард. дар маҷмӯъ дар ҳудуди ноҳия дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ кишти ғалладонагиҳо дар 2388 гектар гузаронида шуда буд ки аллакай дар марҳилаи анҷомёбии ҷамъоварӣ қарор дорад. барои ҳар чиз зудтар гундоштани ҳосил техникаҳои ғалладарав фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монда тавонистанд дар муддати як моҳ майдонҳои ғаллазорро пурра дарав намоянд. имрӯзҳо бо беҳтар гардидани таҷрибаи хоҷагидорон аз ҳар қитъа замин на камтар аз 3 ҳосил рӯёнида мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки кишоварзон рӯз то рӯз ҳамкориҳои худро бо олимону мутахассисони соҳа бештар ба роҳ монда манфиати хуб ба даст меоранд. дар қитъаҳои киштгардидаи зироату сабзавоти гуногун ҷамъоварии чанд номгӯ маҳсулот аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, полезӣ ва дигар сабзавоти барвақтӣ шурӯъ гардида ҳамарӯза деҳқонон ҳосили ба даст овардаро пешниҳоди бозорҳои истеъмолӣ мегардонанд. имрӯзо ки талаботи мардум ба маҳсулоти сабзавотӣ бисёр шудааст, хоҷагидорони ноҳияи Носири Хусрав ҳар як қитъаи заминро самаранок истифода бурда вобаста ба таъмини амнияти озуқаворӣ ғанӣ гардонани бозори истеъмолии мамлакат тамоми саъю кӯшиши худро карда истоданд то заминро самаранок истифода баранд ва бозорҳоро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намоянд. минтақаи гарми ноҳияи Носири Хусрав имконияти васеъи кишту парвариши сабзавоти барвақтиро дошта аллакай имрӯзҳо аз майдонҳои кушод низ ҳосили помидору бодирингро пешкаши харидорон намуда истоданд ва кишти он дар марҳилаҳои гуногун қарор дошта дар қитъаҳои дигар сабзишу нашъунамои бодиринг мушоҳида мегардад. ин ноҳия ноҳияи аграрӣ мебошад. айни ҳол чӣ таври ба шумо маълум аст, сабзӣ, картошка ҷамъоварӣ шуда дар ҳудуди ноҳия ва ба кишти такрорӣ омодагӣ дида истодаем. дар кишти такрорӣ мо шоли макадона ва дигар зироатҳо кориданем. натиҷаи босамари деҳқонон аст ки имрӯзҳо бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ таъмин буда талаботи ҳаррӯзаи сокинон қонеъ гардонида мешавад. бо дарки ин маънӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти тахти Хусрав маданияти баланди истифодаи замин риоя гардида деҳқонон аз қитъаҳои дар ихтиёр доштаашон дар ҳама фасли сол маҳсулоти фаровони кишоварзиро ба даст меоранд. корам дуидим 1000 гектар замин дорем. чиндани картошкаро сар кардем, мана гандума гирифтем, пиёза, полезиҳо тайёр шудан. рӯзои наздик ҳама ҷамъоварӣ мекунем. дар ин ҷамоати деҳот ҳосили полезиҳо нашъунамои хуб гирифта соҳибкорон маҳсулоти босифатро харидорӣ карда ба минтақаҳои гуногуни кишвар содирот намуда истоданд. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Носири Хусрав, ахбор. кирмакпарварӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои сердаромади кишоварзӣ дар таъмини ашёи хоми саноати сабук ва таъсиси ҷойҳои кории мавсимӣ нақши муҳим дорад. дар шаҳри Панҷакент низ ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. гузориш дар ин хусус. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаҳои анъанавии кишоварзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. кирмакпарварӣ низ ҳамчун яке аз соҳаҳои муҳими кишоварзӣ ва манбаи таъмини ашёи хоми саноати сабук дар меҳвари чунин ғамхориҳо қарор дошта сол аз сол рушди тоза касб менамояд. дар шаҳри Панҷакент низ кишоварзон ва сокинони деҳот бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ба парвариши кирмак машғул гардида барои истеҳсоли маҳсулоти босифат саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар
мавсими ин сола ба кирмакпарварони шаҳр 650 қуттии тухми кирмак тақсим карда шуда имсол 19500 килограмм пила ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол ҷамъоварӣ ва супордани пила дар хоҷагиҳо ва байни кирмакпарварон бо маром идома дошта то имрӯз наздики 7 тонна пила ба нуқтаҳои қабул супорида шудааст. масъулини соҳа мегӯянд ки новобаста аз ҳавои серборони имсола нигоҳубини кирмак ба таври дуруст ба роҳ монда шуд ки ин барои иҷрои пурраи нақша заминаи мусоид фароҳам овардааст. сол равон кирмакпарварони шаҳри диёди Панҷакин мувофиқи дурнамои пешбинишуда 650 қутти тухми кирмак гирифта барои парвариш ба хоҷагоҳи деҳқонӣ тақсим намудем. то имрӯз бо вуҷуди душвориҳои сол боришоти зиёд хушбахтона кирмак даста баромад. мо нақша дорем ки 19 тоннаи 500 килограмм пилла истеҳсол намудааст. то имрӯз мо зиёда аз 6 тонна пилла қабул намудем. хушбахтона омади пилла хуб аст. боварӣ дорам ки нақша барзиёд иҷро менамоем. қобили зикр аст ки кирмакпарварӣ аз ҷумлаи соҳаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ самарабахш ва аз лиҳози экологӣ безарар ба ҳисоб меравад. дар ин раванд на танҳо пила истеҳсол мешавад, балки аз маҳсулоти иловагии он низ дар дигар бахшҳои кишоварзӣ ва чорводорӣ истифода мебаранд. рушди соҳаи кирмакпарварӣ метавонад ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи даромади аҳолии деҳот ва таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ мусоидат намояд. имрӯз кирмакпарварони Панҷакин бо истифода аз таҷрибаи андӯхта ва меҳнати содиқона барои иҷрои нақшаҳои пешбинишуда талош намуда дар амалисозии ҳадафҳои стратегии мамлакат ҷиҳати рушди истеҳсолоти ватанӣ саҳми худро мегузоранд. масъулини соҳа итминон доранд ки бо чунин сурати кор нақшаи истеҳсоли пила сари вақт иҷро гардида кирмакпарварони шаҳр имсол низ бо натиҷаҳои арзанда мавсими кирмакпарвариро ҷамъбаст хоҳанд кард. далери бозор, исмоили шаҳрёр, шаҳри Панҷакент, ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар насби ҳисобкунакҳои билингӣ дар доираи нақшачорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. ҳадаф аз татбиқи ин иқдом истифодаи самараноки нерӯи барқ, пешгирии талафот ва таъмини шаффофияти ҳисоб арзёбӣ мегардад. ҳамзамон кормандони агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва роҳ надодан ба дуздии барқ варақаҳои иттилоотӣ тақсим намуданд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. дар шаҳри Истаравшан татбиқи нақшачорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати истифодаи самараноки нерӯи барқ ва пешгирии талафоти он идома дорад. дар ин замина аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи шаҳр насби ҳисобкунакҳои биллингӣ дар хонаҳои истиқоматӣ ва иншооти хизматрасонӣ вусъат меёбад. ҳадаф аз роҳандозии чунин иқдом қабл аз ҳама таъмини шаффофияти ҳисобу китоб, назорати дақиқи истифодаи нерӯи барқ ва коҳиш додани талафоти техникиву ғайритехникӣ мебошад. алҳол наздик ба 200 нафар мутахассисону муҳандисони соҳаи барқ ба корҳои насбу васли ҳисобкунакҳои биллингӣ ҷалб гардида фаъолиятро тибқи талаботи муайян гардида ба роҳ мондаанд. то имрӯз беш аз 20% нақшачорабиниҳо оид ба насби ҳисобкунакҳои биллингӣ дар шаҳри Истаравшан иҷро гардида масъулин тасмим доранд корҳоро дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонанд. тавре мутахассисон иброз медоранд ҳисобкунакҳои биллингӣ имконият медиҳанд ки истеъмолкунандагон ҳаҷми истифодаи нерӯи барқро сари вақт назорат намуда пардохтҳоро ба таври электронӣ анҷом диҳанд. татбиқи чунин низом бобати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. ҳамзамон кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан дар кӯчаву маҳаллаҳо, гулгаштҳо ва марказҳои калони савдои шаҳр корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондаанд. дар ҷараёни ин тадбирҳо ба сокинон ва соҳибкорон варақаҳои иттилоотӣ тақсим гардида оид ба сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, риояи қоидаҳои техникӣ ва роҳ надодан ба истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ маълумот дода шуд. таъкид гардид ки дуздии барқ ва худсарона пайваст шудан ба хатҳои барқӣ боиси зиёд шудани талафот ва халалдор гардидани таъминоти мунтазами аҳолӣ бо нерӯи барқ мегардад. корҳои насби ҳисобкунакҳои биллингӣ ва баргузории маъракаи тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар дигар маҳаллаҳои шаҳри Истаравшан низ марҳила ба марҳила идома хоҳанд ёфт. бо мақсади таъмини истифодаи самараноку оқилонаи нерӯи барқ ва баландбардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ оид ба риояи меъёрҳои истифодабарии таҷҳизоти барқӣ, мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои фаҳмондадиҳиро дар марказҳои савдо ва хизматрасонии ноҳияи рӯдакӣ
баргузор намуданд. тавре масъулин иброз доштанд истифодаи дурусти нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои техникии истифодаи таҷҳизоти барқӣ яке аз роҳҳои муҳими пешгирии талафоти нерӯ ва таъмини фаъолияти босуботи низоми энергетикии кишвар ба ҳисоб меравад. зимни вохӯриҳо ба соҳибкорон, кормандони марказҳои хизматрасонӣ ва сокинон тавсияҳои мушаххас оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, хомӯш намудани таҷҳизоти нолозим ҳангоми истифода набурдан, инчунин риояи талаботи бехатарӣ ҳангоми кор бо дастгоҳҳои барқӣ пешниҳод гардиданд. 5 июн дар саросари ҷаҳон аз ҷумла дар тоҷикистон рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист таҷлил мегардад. ҳадаф аз таъсиси ин сана баландбардоштани сатҳи огоҳии мардум оид ба масъалаҳои экология ва ҳифзи табиат, олами набототу ҳайвонот, тоза нигоҳ доштани муҳити зист ва мубориза бо тағйирёбии иқлим мебошад. гузориш дар ин хусус. дар кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини кумита ва доираи васеъи кормандони соҳаи муҳити зист иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. иброз гардид ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва афзоиши таҳдидҳои экологӣ, тақвияти тадбирҳо ҷиҳати ҳифзи табиат, коҳиш додани таъсири омилҳои манфӣ ба муҳити зист ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ аҳамияти бештар касб мекунад. дар ин замина тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ низ бо пешниҳоди ташаббусҳои созанда вобаста ба масъалаҳои обу иқлим мавқеи фаъол дошта ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории густурда дар роҳи ҳалли мушкилоти экологӣ даъват менамояд. зимни ҳамоиш иштирокдорон оид ба дастовардҳои соҳа, татбиқи барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаҳои экологӣ ибрози назар намуданд. қайд гардид ки дар солҳои охир дар самти ҳифзи гуногунии биологӣ, барқарорсозии захираҳои табиӣ, рушди низоми мониторинги экологӣ, идоракунии партовҳо ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шудаанд. дар қисмати дигари ҳамоиш як қатор кормандони фаъоли соҳа барои фаъолияти самаранок, саҳми арзанда дар ҳифзи муҳити зист ва иҷрои содиқонаи вазифаҳои хизматӣ бо ифтихорнома, сипоснома ва мукофотҳои соҳавӣ қадрдонӣ гардиданд. рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ҳамасола 5 июн дар саросари ҷаҳон таҷлил шуда ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои экологӣ, ҳифзи захираҳои табиӣ ва таъмини рушди устувор равона мегардад. дар донишгоҳи давлатии кӯло ба номи абдуллоҳи рӯдакӣ ҳамоиши илмӣ маърифатӣ таҳти унвони муҳити зисти солим омили муҳити рушди устувор баргузор гардид. пеш аз оғози қисми расмии чорабинӣ дар саҳни донишгоҳ намоиши дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва донишҷӯён баргузор гардид. дар гӯшаҳои намоишгоҳ намунаҳои корҳои эҷодӣ, расмҳо, овизаҳои экологӣ ва лоиҳаҳои омӯзишӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. иштирокчиён доир ба масъалаҳои муҳими экологӣ мубодилаи афкор намуданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки тағйирёбии иқлим, гармшавии глобалӣ, камшавии захираҳои обӣ, ифлосшавии ҳаво ва хок, инчунин афзоиши ҳаҷми партовҳои маишӣ аз ҷумлаи масъалаҳое мебошанд ки имрӯз таваҷҷӯҳи ҷиддии ҷомеаи ҷаҳониро талаб мекунанд. олимон ва коршиносан дар маърузаҳои худ оид бар роҳҳои ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва татбиқи технологияҳои муосири экологӣ андешаронӣ намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор устодон, омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ барои саҳми арзанда дар тарғиби фарҳанги экологӣ, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҳифзи муҳити зист ва дастгирии ташаббусҳои экологӣ бо сипосномаҳои раёсат ва бахши муҳити зисти шаҳру минтақаи Кӯлоб қадрдонӣ гардиданд. таъкид гардид ки яке аз самтҳои фаъолияти кормандони соҳа ҳифзи муҳити зист, олами набототу ҳайвонот, ниҳолшинонӣ, сабзгардонӣ, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об, муносибат ба табиат ва дигар масъалаҳои экологӣ мебошад. зеро дар шароити тағйирёбии иқлим, афзоиши таъсиррасонӣ ба муҳит, нақши кормандони соҳа дар корҳои назоратӣ, пешгирии амалҳо ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ калон аст. дар ҳамоиш масъулин таъкид доштанд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати кам кардани таъсиррасонӣ ба муҳит, беҳдошти вазъи экологӣ, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об ва кишвари сабз табдил додан ва ободонию кабудизоркунӣ, ниҳолшинонӣ тадбирҳои мушаххас таҳия ва амалӣ шуданд. ҷиҳати амалӣ намудани барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳар сол дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд
то 500 000 бех ниҳолҳои ороиши сояфкан мевадиҳанда шинонида мешавад ва ҳамзамон ҷиҳати тозагии маҳал манбаъҳои об аксияи тозагии соҳил маҳал ва шоҳроҳ доир шуда маҳз натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дарки баланди маърифати аҳолӣ аст ки шумории ширкаткунандагон зиёд аст. дар ҳамоиш бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист дар баробари маърузаҳо баёни андешаҳо пешниҳодҳои мушаххас доир ба масъалаҳои экологӣ баҳри ҳавасмандӣ ва саҳми арзанда дар фаъолияти корӣ роҳбарони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳои видояти суғд мутахассисон ва собиқадорони соҳа бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар шаҳри душанбе маросими ҷамъбасти курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ватанпарварӣ, таҳкими ҳисси ифтихор аз давлату давлатдорӣ ва омӯзиши мактаби давлатдории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри душанбе маросими ҷамъбасти курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин хатмкунандагон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат аз соли 2019 инҷониб бо мақсади ҷалби ҷавонони соҳибистеъдод ва соҳибмалака омода намудани онҳо ҳамчун кадрҳои ҷавон ва содиқ ба ватану миллат, омӯзондани мактаби давлатдории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин ҷалби ҷавонон ба фаъолияти волонтёрӣ ва ҷамъиятӣ фаъолият менамояд. хеле хурсандиовар аст ки бори аввал дар таҷриба мо курси мазкурро аз 3 ба 9 моҳ табдил додем ва тавонистем ки он ҳадафҳое ки дар назди ташкилот буд пиёда созем ва хушбахтона тамоми ҷавононе ки аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии ҳудуди пойтахт дар ин курс ҷалб гардида буданд, тавонистанд ки як оилаи бузурге шаванд ки барои пиёда сохтани сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш як мутахассисони баландпоя ба халқу ватан хизмат намоянд. курси мазкур бо ҷалби ходимони давлатӣ, олимону коршиносон, роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, собиқадорони соҳаҳои гуногун ва соҳибкорони муваффақ дар давоми соли таҳсил баргузор гарда ба шунавандагон имконият фароҳам овард ки дониш ва малакаҳои заруриро барои фаъолияти минбаъдаи касбӣ ва ҷамъиятӣ аз худ намоянд. дар баробари ин хатмкунандагони курс ҳамчун ҷавонони фаъол ва дорои малакаҳои роҳбарӣ ба хизмати давлатӣ, сохторҳои низомӣ ва дигар бахшҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ҷалб гарда дар рушди соҳаҳои гуногуни кишвар саҳми арзанда мегузоранд. маросими ҷамъбасти курси омӯзишии ҷавонон пайравони пешвои миллат дар фазои тантанавӣ баргузор гарда ба хатмкунандагон шаҳодатнома ва дипломҳои хатми курс супорида шуд. то оғози бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2028 дар лос анҷелес 2 соли дигар боқӣ мондааст. дар доираи омодагӣ ба ин мусобиқаи муҳим дар як қатор федератсияҳои варзишии кишвар тағйироти кадрӣ амалӣ мешаванд. имрӯз дар Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон маросими муаррифии сармураббии нави дастаи мунтахаби ҷудои кишвар баргузор гардид. тафсилот дар гузориши Раҳматшоҳи Обид. солҳои охир давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба оммавият ва рушди намудҳои олимпӣ диққати ҷиддӣ зоҳир мекунанд. то бозиҳои тобистонаи олимпиадаи лос анҷелеси Америка ки соли 2028 баргузор мегардад, боз 2 соли дигар боқӣ мондааст. бо мақсади омодагӣ ва иштироки бо муваффақият дар ин бозиҳо тағйиротҳои ҷиддӣ дар ҳайати мураббиён ва дигар кормандони федератсияҳои кишвар гузаронида мешавад. имрӯз дар Кумитаи олимпии мамлакат маросими расмии муаррифии сармураббии дастаи якчинии ҷудои Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони федератсияи шаҳру ноҳия ва вилоятҳо, мураббиёни бошгоҳҳо ва мактабҳои варзишӣ иштирок намуданд. мувофиқи дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирии бевоситаи масъулини федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати рушди варзиши кишвар ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи касбии ҷудо, омодасозии насли нави ҷудокорон ва ноил шудан ба натиҷаҳои баланд дар арсаи байналмилалӣ, мутахассиси сатҳи ҷаҳонӣ Эркалай Узнадзе ба ҳайси сармураббии тими миллии ҷудои Тоҷикистон ба фаъолият ҷалб гардид. Эркалай
узнадзе яке аз мураббиёни шинохтаи дзюдои ҷаҳон буда дар фаъолияти касбии худ роҳбарии тими миллии Гурҷистон ва Туркияро ба уҳда доштааст. зери роҳбарии ӯ варзишгарон дар бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон ва Аврупо, инчунин мусобиқаҳои Гранд-слам, Гран-при ва Мастерс соҳиби даҳҳо медал шудааст. Для меня большая честь возглавить таджикскую сборную по дзюдо. У таджикского дзюдо большое будущее. И надеюсь, что это будущее мы завоевываем вместе целенаправленностью, дисциплиной и единством в команде. Я хочу сказать слова благодарности господину президенту Федерации дзюдо, что они остановились на моем кандидатуре и был подписан соглашение до Олимпийских игр 2028 года. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы для достижения поставленных целей. Таджикское дзюдо после прихода нового президента 2022 года уже достиг многих результатов. Но сейчас у нас цель будет, что еще выше поднять таджикский флаг и таджикское дзюдо. ҳадафи асосии омода намудани дзюдокорони рақобатпазир, тақвияти ҳайати мунтахаб ва фароҳам овардани замина барои ба даст овардани натиҷаҳои арзанда дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошад. мураббӣ таҷрибадор аст. чанд сол сармураббии тими яке аз бахваттарини ҷаҳон Гурҷистон буданд. фикр мекунам ки бисёр тарзу усули ин ба паҳлавонони мо ба варзишгарони мо мувофиқ мебошад. боварӣ дорем ки таҷриба, дониш ва маҳорати Эркалай Узнадзе барои тарбияи насли нави қаҳрамонҳо ва таҳкими мавқеи дзюдои Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ саҳми назаррас хоҳад гузошт. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.